Илгиз абый, сәлем. Безнең калеп тапшыруны караганыңыз бар идеме? Әлбәттә, мин сезнең тапшыруны күргән бар. Минем бердәйм тормыш иптәшем Риза Гобаева да булганы бар. Һәм башка тапшыруларыбызны да күзәтеп барам. Тапшырудан нәрсә көтәсез? Мин тапшырудан нәрсә көткәнемне әйтә алмыйм, ләкин нәрсә көтмәгәнемне әйтә алам. Мин тапшыруыгызда биетмәсәгез генә ярар иде. Ярый алайсаң, без аны ишеттек. Шуңа күрә алга. Бездә бәлки канатларны футболкасында үстерергә кирәктер башта. Аны йолкып алганчы, аларны гыганчы. Мәктәпне тәмамлагач та беренче эшем ул чәч үстерү булды. Иҗат кеше ул кагыйдәләрне җимерү түгел, ул стереотипларны җимерү. Мин Тургенев белән утырып чәй эчерим. Канатсыз калырмын, бәгърем, мин синнән аерылгач. Үзе драматург, үзе режиссер, үзенең чәче бедрә, әлмәндәр карт әйтмешли бедрәсен җил өрә. Юккыгына әлмәндәрдән башламадым, чөнки бүгенге кунагыбызның соңгы куйган спектакле Әлдермештән Әлмәндәр. Кунагыбызның кем икәнен аңлагансыздыр инде, Илгиз Зәйниев. Илгиз, сәлам. Илгиз Зәйниев, драматург, режиссер. Хәзер Камал театрында бара торган Мәхәббәт ФМ, Мәңгелек буран, Өйләнәм, Миркәй белән Айсылу, Кәҗә, Сарык һәм башкалар бию пәри спектакльләре Илгизнеке. Илгиз Зәйниев хәзер Әкият Татар дәүләт Курчак театрының сәнгать җитәкчесе. Курчак театры сәхнәсендә аның Әлфия, Әлдермештән Әлмәндәр спектакльләрен күрергә мөмкин. Сүзне яшьләргә бирик инде беренче Айратка. Кечкенә Илгиз нинди малай иде? Әллә ни зур тәртипсезлекләр дә кылганым булмады кебек. Гел мин ниндидер кагыйдәләр бар икән, мин һәрвакыт кагыйдәләргә буйсындым һәм шул вакытта менә башкаларның ул кагыйдәләрдән һәм ул кагыйдәләрне миңа куючыларның шул кагыйдәләрдән тайпыла башласалар, мин аны һәрвакыт әйтә идем, бәреп әйтәм һәм инде ул кагыйдә булгачтан ул бөтен кеше тарафыннан үтәлергә тиеш икәнен беркайчан да әйтергә курыкмадым. Бәлки илебезнең дә проблемасы шундадыр, төп проблемасы безнең. Ул кагыйдә бар икән, закон бар икән, ул һәрбер кеше тарафыннан ул үтәлергә тиеш. Мин хәзер бүгенге көндә дә мин мәсәлән машина белән дә каршы юлдан йөргәнем юк, минем кагыйдә бозганым юк, кызылга үткәнем юк. Мин алай йөргәнне яратмыйм һәм алай йөргәнне күрсәм дә мин аны чыгып шунда урында хәл итәсем килә башлый. Болай уйлаганда син бит инде бик кагыйдәләргә сыйша торган кеше түгел кебек болай. Иҗат кеше ул кагыйдәләрне җимерү түгел, ул стереотипларны җимерү. Ул кагыйдәне җимерү түгел. Ниндидер инде штампларны җимерү. Менә шуны күп кеше штампларны һәм стереотипларны аларны инде кагыйдә дип уйлый. Иҗат кешесе нәкъ менә шуларны җимерә минемчә. Менә кызык кечкенә генә Илгиз нәрсә турында хыяллана иде ул Карасу авылында. Мин менә күптән түгел генә искә төшердем дә шаккаттым, чөнки мин нәрсә турында хыялланганмын, күбесен аның эшләгәнмен. Мин Казанда яшим дип әйтә идем. Мин машинада йөрим дип әйтә идем. Машинам була дип әйтә идем. Һәм инде иҗат эше белән шөгыльләнәчәкмен дип әйтә идем. Алар барысы булды. Казан читендә йортта яшәячәкмен дип әйтә идем. Анысы да булды, Аллаһка шөкер. Бердән-бер мин үземнең әбине алып килеп яшәтә алмадым, үземдә өлгермәдем. Бераз анысы үкенеч булып калды дип әйтергә кирәк. Әз генә өлгермәдем. Ләкин әби булай да әйбәт шартларда яшәде, Аллаһка шөкер. Мин һәрвакыт үземне зур кинода эшләрмен дип уйлый идем. Һәм хәзер дә ул өметләрне өзгән юк. Аны өзергә кирәк инде, ул булачак чөнки. Алла да билгеле инде. Амин, амин. Известие. Сез нәрсә мин юлда кушылсыз. Башага кишер тапкырда була. Кыртлар ашамасы мәшәл. Анда. Бисмилlah. Ла ilahe illallah. Алайса иҗат белән шөгыльләнгәнсең инде кечкенә вакытта да. Мин һәрвакыт инде сөйләшә башлаганнан бирле мин җырлый идем.
Мен қоя аннарсың ул бит бала чакта уяла белмисең, иштер безнең әтияне бит инде бигрәк тә ул теге баланың сәләтен күрсәтәсе килә. Менә безнең Илгиз җырлый дип әйтәләр иде. Улым әйдәл диләр, мин шундук җырлап җибәрәм. Кая булмасын, урам уртасымы, идәнме, иштер анда бернинди теге ялындырып тормый иде миндә. Аннарсың язырга өйрәнгәннән бирле мин нәрсәдер язайм. Менә сүзләрне хәрефләрне кушып язырга өйрәнгәннән бирле, ул инде 2нче сыйныф булдым икән менә. Шуннан бирле мин нәрсәдер язам. Бәләкәй хикәятләрдән башлап, аннарсың инде диалоглар, аннарсың хикәяләр, шигырь формасында гайберләр, аннарсың пьесалар. Пьесалар кашын яздың, пьеса беренче пьесаңны. Мин башта бер 6-7 сыйныфта мин сценарийсы манайбер язганым диалогларда, ул 12 битле 3 дәфтәр тутырып язганым. Русча ил нишәптер. Аннарысын инде 9-нчы сыйныфтамсың, 8-дә, 8-нче сыйныфта Әлдермештән әлмәндәрне куя башлады. Без авылда мин әлмәндәрне уйнаганым. Шунда төнлә белән торып, мин үземнең пьесамны яза башладым. Шуннан бирле менә мин пьеса язам да. Илгиз хәзер үзе турында бераз сөйләде, ә хәзер аның турында башкаларның фикерен тыңлыйбыз. Мин аны яздырып алган идем Илгизнең юбилеена, бик кызык бер тамаша эшләгәннәр, тамаша димме нәрсә, квест кебек Илгиз өчен Камал театрында. Шул вакытта яздырган интервьюларны тыңлыйбыз хәзер. Ул бик озак, бик күп хыялланган җырчы булам дип, әлбәттә аның тавышы да бик матур, моңа да бик аның бар зур дип сизәм мин аны. Юлда инде башка кем берәр сорасалар инде Илгиз җырлап бирәле берәр җыр. Җырлый иде ул аны. Бер сүз бер отказ бирми иде. Менә шундый гадәте бар яның. Минем өчен Илгиз ул менә шундый соңгы сүзне әйтә торган кеше. Менә ул әйтте һәм менә һәрвакыт ул әйткәч, уже менә шул хәли туюлы әйтик бер мәсьәләне, ул дөрес хәли туюлы. Мин аңа ышанам. Шунсы кызык, ул нәрсәгә алынса да, беләм ул аны, белмиме, укып, өйрәнеп, үз тырышлыгын, хезмәтен тир түгеп, ул баран җиренә җиткереп, аңлап, эшләп бетерә. Ул укыган чакта төннәр буе пьеса яза, аның йоклаган чагын мин белмим, хәзер дә шулай минемчә. Мудрый кеше. Менә шундый мудрый кеше. Күп укыйды кичкенәдән үк. Кичкенәдән. Мин анардан сорыйдым, улым, яратып укыйсыңмы син? Келисеңме син шулай укырга? Әни кирәк бит, укырга кирәк бит ди. Ел элек Яңа дулкын дигән шигъри тамашаны сәхнәгә куйган идек. Һәм ул Илгизнең беренче режиссер буларак беренче иҗат эше иде. Һәм безнең өчен дә, безнең яшь язучыларның сәхнәдә тәүге чыныгу алуы иде. Илгиз, әнеңетті бик күп укыйды кичкенәдән дип. Нәрсә укыйдың син? Син сайлап укыйдың, мәле рәттән укыйдыр инде син ничек укырга өйрәнгәннән? Иң башта мен калса укырга өйрәнергә кирәк. Укырга хәреф танырга түгел, ә менә укырга, китапны яратырга өйрәнергә кирәк. Аннан соң инде әкрен генә үз юлыңны сайлыйсың, чөнки бер китап үз артыннан икенчесен ияртә ул. Мәсәлән, автордан, мәсәлән, бу авторны укыйсың, аның тагын инде әгәр дә син ул икән, тагын инде нинди әсәрләр бар икән карыйсың, яки инде бер әсәр эчендә тагын бүтән әсәрне искә алалар анда, яки бер әсәр икенчесен ияртә, бер китап икенчесен. Минем иң кызыгы, мин 94нче елда менә мәктәпкә кердем. 94нче ел бит инде Советлар Союзы юк. Мин укый башлаганда, бу инде 90 шунап торып китаплар алып укый башлаганда, бер 97нче еллар бәлки булгандыр, 96лар. Мин нишләптер Ленин турында китаплар укыган хәтерлим. Менә ул Ленин бабай безнең минем тормышта. Мин дә укыдым. Нишләптер менә аның бөтен балачагын. Әйе, Ленин в разливе, анда тагын ниндидер китаплар. Миңа ул бик кызык тоелайды. Ленин бабай әле күптән түгел генә булган кебек тоелайды ул миңа. Аннан соң ул китаплар
bir günü kitapxanadan işte yo'qoldilar. Alarni ko'ramsың инде alып atqanlardır kitapxanadan. Mene şu kitaplarını okuğanım hatırlayayım. Anlarsın biblioteka şkolniki degen nezikkine şu kitaplar var idi. Anda Prishvinlar da avtorlar Tatar edebiyatı bilgili. Hem indi Rus edebiyatı kitabın mesela alaydım da andan indi eserler var iken qarayım da şularını anda qısqartılgan nüshada berilebet indi kitapta anda sıyıp bitmey. Men barısında tulu nüshalarını alayım hem şularını okuyayım. Indi avgust ayında okuy başlaydım. Yani aldan okup çıkayım hem tolsынша hazır bulaydım indi. Anlarsın bilgili men piyesalar okurga yarıştım özüm indi piyesalar yaza başlagaçtan ol şu Çexov eserleri şu Shakespeare'nin men kitapxanadan özümüzün ideya kitaplarını alıp barıp şu piyesalarını alıştırıp alaydım anda bitinde. Birnеше була. Bir kitap birнеше була. Sizge керек mi bitinde bu deyip bütün kitap alıp özüme. Ну, сешез мына мен шулай Shakespeare'nin 2 том Üzme alıp qaytqanim. En kızığı, hazır benim için kızıq. Men bir qaşanda kitapqa kiriş sözünü okumaydım. Ol tegi iğrengenden tugul. Benim nişikti şunday fikrim idi özümnün. Mında bir eserinin nerse turunda eken anlatıp bireler degen. Anlatıp bir geçtiğinde nişik bulaydım. Men tan özüm anlarga tiyиш dep. Men onu okumaydım. Şundap hazır bilgili men okurga tırışam. Hem ol vaqtda okugan mesela şu Çexov'un şeye bakışasın hem Shakespeare'nin Hamlet'ini men bek aybat hatırlayayım. Okuganımını hatırlayayım. Men o kitabını hatırlayayım. Men onun isini hatırlayayım. Men o eserlerini hazır okuyayım bir nerse anlamayım kebek. Al vaqtda men onu okudum bütün nerse anlaşılaydı kebek men. O vaqtda men bu eser nerse turunda ekeni anlaşılay hem men onu rahatlanıp көңіл rahatı bilen okuyayım. Hazır niştir akıl bilen okuysın hem bir nerse anlamıyorsun. Kebek. Başta sen deysen mene olay birge barıp jitirge şunu anlarga tırışasың. Anlagandan soň сеңа бик гади bir kebek bulup кала. Sen işlegenden soň belki şuna da şulaydır. Belki şulaydır. Köpçülük şuraqta indi mында professional indir hüneri ustalık jigilesem mana nişik kuyar idi, mana nişik sahnada görüp koyup bulamı. Indi saylay başlaysan kim oynay alır idi mesela mana nindi teatrda koyup bulur idi. Hem eserini kabul etirge bu sеңа kumaş olay başlay. Hem şulay yok mesela sen şul bir eserini mesela Zengerşel'ini okuyorsun. Senin de men mesela Zengerşel'in 2 kuyuluşunda oynadım aktör olarak. Tağın ikisini mi birisini mi men videoda gördüm mesela. Senin de o kuyuluşlar bu eser üstüne yağılıp senin de eserini tugul şu kuyuluşlar aşağı indidir filtrlar aşağı көресің bu eserini, чиста eserini tugul. O vaqtda sen bir нәрсе bilmeysin bu eser turunda. Okuyorsun mene kişi yazmışları şunday. Sen bir nede edebiyat bilgiçlerinin de нәрсе yazganını bilmeysin. Bu eserinin sahnede barganını da bilmeysin. Anın içi basılgan basılmagan indidir. Bir көп tağın kerekmegen aybirini bilmeysin. Чиста eser bilen birge bir kalıp okuyorsun. Mene şu vaqttan sağınan. Sizge multfilm героyuna ышагансыз deyip aytganlari barmı? Şeşigizni qoya kadar üstüresigiz kile? Men şeş indi benim mektepten birli hıyalım idi. Kızgançka qaşqın işlettir bizim hazır iştir mekteplerde ol vaqtda şeş yürtürge yaramaydı mektepte. Benim andi elleni zor hıyallarım da bulganı yok durmuşta. Mesela men kıybatlı kiyimge de anda maşinaga da nesegedir bir qaşan kızıqqanı bulmadı. Emne şeş üstres kileydi mektepte. Lekin anı her vakit ruhsat etmeleri nişleptir şunday qagida bulgan mektepte ol tertipsizlik bilen bir sanalaydı. Lineye kitap çıkıp sügeler idi bizning mene malaylarni көз алдымda tura hatırda. Belki şu kirek de bulgandır indi. Bilgili bir tertip mektepte bulurga tiyiş. Lekin benim şeşim uzun yoki qısqa buluğu kimning o'quuna ta'sir yasar men indi haligi bugungi
бүгінгі күнге қадар аңлап бітірмеймін. Шуңа көрә мен мектепні тәмамлағаш та бірінші ішім ол шеш үстіру болды. Әлі ансы да шығарылыш класс сыйныфта енді шешіні шақты үстірген, оқырға кірге барғанда әти қорқытты мені шешіңді кестір деп, анда мұндай шеш менен кім алсын сені оқырға барып қайтарып жіберелер деп. Мен енді аңлайым, анда Қазанда бұлай бірге бек иқтибар етмейлер деп үзімше аңлайым, лекен бары бірде шеш арқасында оқырға кіре алмашы қаларға мүмкінсің. Ансы да бар өтелі, біліп бұл ме? Шиккірді ме? Шиккірді жизнеден барып шешін алдыртып қайттым. Лекен мұнда оқырға кірештін аңладым шеш үстірге яраған, һәм бірінші шыратта шеш үстірдім. Рахатнаным шеш үстіріпті. Аның икенші қиынлығы башланды Зәңгершелде, Қазан сілгісінде біз ойнайдық қию қызларды. Анда біз енді 20-ші ғасыр башы, 19-ші ғасыр ақырындағы шәкіртлер, ешлерні ойнайбыз. Төбеті астына шешіне ешіру бек қиын еді. Ол енді париклар киіп, анда қызлар невидимкалары білән ешіріп, ол шешлеріне бек шақты интіктім мен. Шунан соң енді кестіріп аттым, анастан үстірдім, шай жердім шақты шеш білән. Карл Маркс дейлер, француз язушысы Федерик Бекбедер білән бек шағыштырғар бір заман. Тағын шақты кімнің ойына сақаллы һәм ұзын шешлі кіші келсе, кім біле шуның білән шағыштыралар мені. Ой, мен кино түсірсем, мен бір язушы, мен сені язушы төп рөлге алар едім. Есі вақыттың болса. Рахмет, бек тілеп ойнадым. Ол бек меніңше шулды яқшы болып шығар еді, сенің арқаңдағынан ол фильм. Илгизнің актер боларақ ойнаған спектаклінің қорап кетеген бір қысқа ғана үзік. Allah'ım ekan. Yarsı yürek, nerselettiler, koyaşkına, diveyeş yürek, dönüksüz dünyanın davalı, bir gerer aşarda terezen, uylarım senin bar cihanlı inler ey kız valla, yılama. Kışım olasın, olurga sizden bir günden ruhsat etmez. Kadrini dinleyip ol diye. Aytalım yana sen har. Bu bala seneki mi tuğul be? Tuğul. Olay bolğaşlık vermeysin. Тілесекімге ташлап кертірге тұғыл бет ол. Адам баласы. Илгиз, сенің міне унистан келіп кеткен вақытлар болмай ма шулай? Бұл бірден бір сахнада бірден бір ойнаған шынды зор рөлім. Шыннан соң мен де зордан қол бітен ойнарға туры келмеді. Әлбетте, қойшақ ойнысы келген вақытлар болайын ол. Лекен мен өзімнің артистлық сәлетімні бек юғары бәйелемін деп айтырға керек. Мен мағайын бір 70-80% артистлар қадар ойнай аламдар. Лекен ішлесін екен, аны жеріне жеткізіп, 100% қашыларға керек шоны көре. Аның үшін тәжірибе керек бірінші ширатта. Ол артист ойнаған сайын шарлана, өзінің режиссерін табырға керек. Çünkü artist türlü bular, kayber artist bek жеңілден ойнап кете. Кайберсе баш белән кирип шума мен үзем мәсәлән бик күп сораулар бирергә яратам. Мен аны яратканнан да түгел инде. Бүтәнчә булдыра алмыйм. Мен аны сендер уйнау өчен мен бүтән нәрсәне дә белергә кирәк. Һәм мен укганда да режиссерларға мен білән қиынрақ еді, çünkü режиссер қайбір сұрауларға жауап бере алмасқа да мүмкін, әзірде болмасқа мүмкін, аның үшін бұл мұхим түгіл болып та тыйларға мүмкін. Ләкин меңа мұхим еді, çünkü мен ойнай алмайдым. Білмәсәм қайбір сұрауларға жауапны. Бәлки артист әзірек аңламаған әйбірінде ойнай алырға тиіш, менімше яқшы артист. Мен қазір оқияшақмын сенің пьесаларыңнан бір жүмле, екі жүмле анда шылдайым. Һәм сен қайсы пьесаң екенін білерге тиіш қылашақсың. Әгер де білмесең, ялғышсаң бір жаза, екі ялғышсаң екінші жаза. Әмі сен бик олай түге, әгер де бик жеген болса, сенға мақсус ялғышсаң да болайын. Туған ауыл, туған жер. Білмедің мәні?
Нәрсесің ол? Әжеге оқылы. 16 яшта шығып кеттім. Оқимы дағы? Іске түшмедім. Ну, ялғышсаң жаза бұлан. 16 яшта... 16-да... Таған оқимы? Ол Бұрхан ерті болар. Бұрхан ерті. Сен бұлай бек жеңіл білсең, мен сеңа 2 нәрсіз оқиышамын. Жоқ, ең башта кіші болып туарға керек. Кіші шейешерге. Бұл бейі пәрей болар. Біз бек ихласлықтың нәрсе екенін ұныттық. Екінші жемлесін оқимын, қазір білешексің. Қазір, үшіншісін оқимын. Біз бек... Yok, соңғы жемлен оқимын. Дүнияға ихлас хислері бізні білдірсек, башқалар алдында өзі бізні шәрәқ болған сыман тұяр біздір сыман. Һәм шул қорқудан көңілінің ұмтылышына, аның қоядыр ашқынуына, недір ішлерге тілеуіне, ырғылуына ирек бермейбіз. Ах, нендей яқшы сөзлер. Кім есқа мұны? Білмейсің әлі? Люстр тұғы? Жоқ, люстр тұғы. Әнәші? Бұдақ сен жазалы, бабайлар шуаға. Ялғыштың енді, мен бек шат. Мұнда 3 күн әберім, шуның бірсін сайлап, құрамы шағана қойсы шыға, шуны шлесі бұла енді. Ауылда, клубта, дискотекада бейші егет. Ауылда дискотекада? Ауылда дискотекада. Biz yaşaklaşmayı ileri gidelim. Рахмат, Илгиз. Ирлер шунды битинде алар, үзләрен көчлерәк, абруйлырак итеп хис итәргә яраталар. Ә без хатын кызның бурычы аларны моңа ышандырып туру. Мәхәббәт тоннас яшик. Ачышлар ясап булмады. Күкләргә аша алмадык, ашкытмадык да. Ә шулай да без дә кеше баласы иш. Әремис. Юкмы? Юк, бераз уйларга кирәк иде. Юк, әремис түгел иде. Бу люстра иде. Тағам бір жазаны өтесің бұла енді. Кішкене шағында жырлаған жырны башқарырға. Насыл жырлайдың сен кішкене вақытта жырлаталар еді? Ең кішкене вақыттан, бірінші жырдан. Әйді біріншісін, Ансыптан. Ансып қарлығаш деген жыры, мен қазір қатырлап тұрмын енді. Қошымтасын біраз қатыр. Мен бел қара қарлығаш, қанатым қиғаш, қанатсыз қалырмын, мәғрім мен сенен айырылғаш. Мен саташалма, әлі аны сен де көресің ме? Тіге героиня, исем әтнем, көрем дегендей баш шайқы. Сізге нәрсе керек? Юлда аптыратқанығыз ғына жетмеген ме? Үміттіленмәгізді, бір тиын бермейм. Юлда кімдер аптыраты? Anladım. Bu Мәхәббәт ТФ-да, гостиница сахнасында. Бұл Илнұр Закиров келіп кірген. Гай хизмәткәре килеп керә. Хәзер тағын бірсін. Сен янәшә булғанда қорқырға да рәхәт. Онсы кәжек, сарык һәм башкалар. Хәзер Илгизнең Курчак театрындағы бірінші ішін қарайбыз. Сақ-сақ. Әгәр сіз журналист булсагыз, кемнән интервью алыр идегез һәм нинди сораулар бирер идегез? Шәхес буларак миңа билгеле, миңа бик кызык Илон Маск мәсәлән.
Менің кабинетта да аның фотосы ілініп тұра. Чөнки мен аны бүгінгі күнде әйдеп барушы аң иелерінің бірсі деп санаймын. Һәм инде мен арға сокланам, әгәр дә ул кайдыр анда Көньяк Африкада туып үскән җегет шундый уйлар белән яши ала икән, шундый ничектер шикләр юк, аның уй фикеренә шик юк. Менә кем бездә күз алдына китереп буламы, мәсәлән, синең шәхси космоска очу компаниясы булдыруны. Мен аны күз алдына китерә алмыйм. Андый уй булырга мөмкин дип тә күз алдына китерә алмыйм. Аларны китергән һәм эшләгән. Шулай Mesela raketini kiri kaytarı biz mesela uçurabız da o şunda yanı bite ulan uçura da kirden tutup alalım tamam hem kirden uçura bu sıklandırgıç akıl yerlerin iştir nişik andi bulurga nişik andi uylar bilen yüzünün uylauına şik koymazqa mene. O bizning g'umman, bizning tarbiyada da onday bir yo'q. Bizning millatda onday bir yo'q. Mamluk darajasindagi qanotlanib talgirmagan orqangdagi qanotlar tezroq tubindən yulqib olmoqchi bo'lar. Shuna ko'ra bizda balki qanotlarini futbolkasında o'stirga kerakdir boshda. Ya'ni yulqib olgancha, alarni qilgancha. Менә Илон Маск белән сөйләшерим. Mesela Sovet intelligensiyası belki akademik Sakharovlar булыр иде belki сөйләшү, шулык Пушкин. Мен Тургенев белән утырып чәй эчерим, мәсәлән. Мен аны бик кызганам, Полина Виардога карата булган мәхәббәте мине бик тетрәндергән иде. Ул Иван Сергеевич 2 метрга якын буе булган һәм ул гомере буена бер хатын кыз артыннан Парижларга күчеп, там башка Баден-Баденнарга күчеп, ул кая күчсә, бу шунда күченеп, әти ханымның аның үзенең гаиләсе бар. Ләкин бу гаилә дусты буларак аңа якын булыр өчен аның күршесендә гомер буе яшәгән. Бу мине сокландыра ничектер. Ул Тургенев персонажы минем өчен якын. Безнең татарларга алганда мин Дәрдмәннең соңгы көннәрендә аның янында булыр идем. Чөнки аңа бик авыр булгандыр минемчә. Ул Шура газетасы белән, Шура журналы белән Вакыт газетасын Совет властына тапшырганнан соң, аны язалар, ул капчыкларда кертеп салды ди акчаны. Менә бу сезнең соңгы хезмәт хакыгыз, иртәгәдән сез Совет властына караячаксыз ди бу газета журнал. Һәм китеп бара, ул яши авылда һәм җомгага җыри торган була 3 ат җигеп ничектер элеккечә мәчеткә авылда 3 ат җигеп бара торган була. Һәм соңгы көннәрендә аны кемдер яза, бер үзе җыри иде, уңга сулга җыри иде һәм французча сөйләшә иде ди, үзе белән. Шунда мен аны кырыйында гына җырырым, аңа авыр булмасын өчен. Сөйләшмәстәй аңа белән. Менә янында җырырым, ул үзе генә түгел икән белсен өчен. Илгиз, сиңа тапшыру өчен, ихлас җавапларың өчен бик зур рәхмәт. Менә чынлап та кеше никадәр акыллырак, аның белән сөйләшү шул кадәр гадирәк һәм җиңелрәк һәм кызыграк. Рәхмәт. Рәхмәт шафровызга. Менә безнең тапшыруыбыз тәмам. Сезгә сорау, иң авыр сорау нинди иде сезгә? Сораулар авыр дип әйтә алмыйм, алар ниндидер җитди сораулар булды. Билгеле, инде сорауларга җавап бирергә кыенрактыр, чөнки аны тиз генә монда гына җавап бирә торган түгел. Бәлки шул кино сәнгате турында булган сорау мен ничектер бүгенге көндә үземдә әле уйлап бетермәгән уй буларак һәм сезнең белән бергә аңа тамырга җавап эзләү миңа кызык булды. Илгиз абый, җавапларың өчен рәхмәт. Үзегезгә рәхмәт. Шуның белән безнең калып тапшыруыбыз тәмам. Сау булыгыз.